کاروانک وادی صابرکت بون و کوچران و فلاکت خمل و خیزا و کاروان نارکن به درد و کل و پیهفت مشن پنابرن پنابر و کوچران در بدر ولات ولات دگرین بونه وقت ایره بپر پنابرن پنابر و کوچران در بدر ولات ولات دگرین بونه وقت ایره بپر هی واخلم من هی واخلم من پنابرن کوچرن هی واخلم من هی واخلم من وقت ایره بپره کاروان کاروان کلو دردان دف جمال و ملک خواه بردان دگرن و کوچران در بدر رح و جان و ملکان تبل سردان پنابرن پنابر و کوچران در بدر ولات ولات دگرن بونه وقت ایره بپر پنابرن پنابر و کوچران در بدر ولات ولات دگرن بونه وقت ایره بپر هی واخلم من هی واخلم من پنابرن کوچرن هی واخلم من هی واخلم من وقت ایره بپره صحت و قواتین هوا خوش سرشوا ام سلاوکی بدن و تماشاوان خواه و جمع وگرن و ام برنامه خواه بدومین جو برنامه هنری سلاو و ریز جو تماشاوان عزیز ام ایرو میوان حوال خواه حوال ابراهیم لگند جمکا مونی بیجن حوال ابراهیم کیه؟ حوال ابراهیم جی لپش قامره کسی کو کیشانا برنامه دیگه ما میوان خواه حل گرد و ام دوره که گریان جبو کو هنک وقته که خوش به هفره در باز بکن بواره پار و بکن و ام آنی نجیه که وسا هنکی ساره لی امیل گل میوان خواه سه میوان جوان هنکی گرماهی وقت خواه در باز بکن دکا کرم کن ام میوان خواه اولی ناز بکن کینه چنه لکنه چه کار دکن و بر بکو ودشن جاره که دوهم خیراتن سر سران و سر چابان حوال آمزگین حوال ریزان حوال باور دست بکیده ام هنکی و بناسن خوازن و بناسن و چوا دست به موزیکی کر هونه ها چه دکن لکنه کی بخوازد دست بکن ریزه نیخن کیفات لیخواه از مزگین 22 سالیمه 11-12 سالی خود دست به موزیکی کرد کتم ناو جیانا موزیکی ده لسری آرام تیگران من دست به کرد کنسرواتوار آرام تیگران به شازاروکا ده بوم پشتی و در باسی اکادمیا مزنم بوم 3 سال لور مخوند به شا موزیکی کاری که سرکفتی بو جبو ما گل که خوش بو دوی روشه ده پشتی کو هن سدمان ام در باسی مایه بون بله من مایه وکر 3 ساله یا من 2 ساله بو من 2 ساله خواند من مزونیتا خوا تمام نکر بعد نیویه داشت ارج هن سدمان هن روشن آبوری و هن پیواجو بو سدم
demek dirêj yani ez bêjim 3 sal hema min navberdaya müzikê de bes di dîsa jî müzikê nav xwe de dihewînim û diparêzim yani perçeyek jiyanê me ye ya ez nikarim wê deynim aliyekî dîsa jiyana xwe berdewam bikim herçi qas kêmasî jî hebin herçi qas îmkan jî qut bin kêm bin em dîsa jî awayekî biçûk em berdewam dikin jiyana xwe. Sıhhat xweş. Sıhhat xweş. Em ê werin vê mesela navberdayînê yani nava jiyanê û müzikê de mirov çi qas çawa dikare navberî bide û berdewam bike? Em ê werin ser vê meselê. Heval rêzan. Belê. Ji xwe wek te got navê min Rêzan e. Ji xwe ji Şemrexê me navçeya Mêrdînê niha hinkê behsa xwe müzikê bikim. Ji xwe müzikê we yanî malbatî yanî wek dibêjin ya Kurd yani hemî rihê müzikê di wan de gişa heye. Hemû tu malbatê de dest Belê belê malbatê gişa de dest pê dikin. Yê min jî wisa bû. Ji bavê min dest pê kir we hesil ez lê de dirêj nekim vera di saziyê de bi dest pê temburê kiribû. û ez hatim Amedê wek heval mizgîn jî got ez hatim konservatwara Aram Tigranê min li vera xwend nêvî bû em û hev li wê derê. belê me hev li vê derê nas kir. Em derbasî ma müzikê bûn di vira ji xwe min ji xwe re beş diyar kir bi got beşa xwe ez ê bikim ûd meqam. Li ser vê xebatê de mamostê min dersê da min perwerdehî da min. Ji xwe piştî ku berî mezûn bibim salek mabû ez derbasî Rojhilat û derbasî Başûr bûm. Ji ber ku min hin tiştên cuda dixwaz di ûdê de. Lê min ev tişt jî li aliyê Bakur min zêde nedî ji ber ku derfet tune bû yanî pir kêm kes hebûn ku ez bêjim ev Kurdek Bakurî ûdê lê dixe ez biçim perwerdehî bistînim. Yanî pir kêm hebû yê hebû jî mamosteyê min bû perwerdehî da min. Ez tiştekî cudatir geriyam çûm Başûr yekem hin mamosteyên baş min li vira nas kir. Ne ku te tiştek ji mamostê xwe ne. Na, Te tiştek cuda şaş digerin nêfêr ne wisa? tiştekî cuda digerim belê. Hîn jî di nav ev lêgerîna de me ji xwe. Belê. Ji xwe ez çûm Başûr hefteyekê lê mam ji bo perwerdehiya ûdê. Çûm cem mamoste Mustefa Abbas ew jî kesekî Ereb e. Belê ez çûm cem wî hefteyekê mam perwerdehî pir xweş derbas bû gelek tiştên baş min jê girt. Paşê ji vir derbasê Rojhilat bûm. Ji xwe Rojhilat jî çûm bajarê Sinê û Mehabadê zêde li vira nemam. Ji ber ku derfetî hinekî tune bû aliyê Cîmayînê ez zêde li vir nemam. û paşê derbasî malê bûm. Ji xwe ev miserî de negot dema çûm jî bê aborî ez çûm. Aboriyan qet tune bû yanî ez karim wisa bêjim. Ez Li du müzikê tu çû. Aborî tu nebû lê du müzikê. belê du müzikê ez çûm. Du xeyalê xwe çûm ez wisa bêjim. Xeyala tu kêşa û birê. Belê. Ez çûm aboriya min wek min got tune bû ez bi pêsî şesî dirayî çûm du parçeya geriyam. Du hefta lê mam. Ji bo min tiştekî pir pîroz e. Yani ew qas ez kar bêjim niha jî ji xwe ji ber pandemiyê heye rewşa wê ev heşt neh mehe ez di malê de min xebata înşaatê dikim. Ji ber vê sedemê ez nikarim ser müzikê zêdetir xebatê bikim hinekî sekinî me. Hêvî dikim car din dest pê bikim. Hem alîkariya malbatê dikî hem karê müzikê jî. Belê belê. Belê Yani sıhhat her du xweş. tişt carekê naçî yanî. Mecbûrim ez yek tiştî hilbijêrim. Ew jî ji bo min müzik e qas. Bawer beriya bernameyê me hinek ew kir. Tu dibêjî ez zêdek nas dibim. Belê. Lê em te nas bikin. Belê. Nefs Bidim nasî mamoste. kerem ke. Ez bawer ez jî Amedê dijîm. Ez li Dicle Firatê dest pê kir. Lê bi govendê dest pê kir. Ne müzik. Mamoste Weysel gazî min kir. Ku ez herim govendê. Min govendê hez nedikir lê mamoste Weysel da hez kirin. Çawa da hez kirin. Ya vallahi çawa bêjim yani xweş bûn yani cara yekem ez çûm yani ne dilê me bû lê mamoste Weysel pir ısrar kir ku ez bi govendê çîk bikim tekiliya xwe xurt bikim û piştî wê mamoste menîje derket holê Aha. müzikê Belê. ji bo müzikê û dixwazî were defê lêxe Ew ê ji müzik te da hez kirin. belê ew jî müzikê de Aha. hez kirin lê piştî müzikê ez neçûm jî kirin. Piştî müzikê tu neçû. Na ez xebata xwe li Dicle Firatê berdewam kir 2008 de û me çû Aram Tigran. Aram Tigran konservatwara Aram Tigran lê wir dest pê kir
ماموسه شرکو درس دفعه دامن اری ماموسیت آره اول شرکویه بله شرکو لاقدمی از مخوند و روشن نخوش بود ام در باسی مایه بون ام جایی که خوش فکرن جبو خو و پشتی ویجی هنک روش و یا مالباتی نخوش بون جبو روی صدمی ام درکتن پشتی وی من تکلیه خو موزیکی هنک قد کرد اما دو سال سه سال هیا من قد کریه دبی از معلومات آریکاریه معلومات بکم جبرویه که لی از نکارم باویجم موزیک یعنی مثلا شبیه تا برای انت این کشته ماستران خوش کنت اکو باور تو شو تو موزیک بله خوش کبرانه او برای میشه برای هم سه هبن معلومات من موزیک جنتنه ام خواب بابا من یکم از شهرشان موزیک معلومات دا بله مامسه یعنی وسا از کارم وسا پناسه بکم امی وارن سر روشا معلوماتی جی یعنی نرینا معلوماتی سر جوانا و موزیکی و هون هر سیج اکادمیه گهشتنه امیل سرویج هناك باخون لی بریاوی ام تشتک دیجی جوا گهدار بکن دبه برکو ساره تو گره کن گرم بکن بله خوره کی گرم کن راستی گرم کن ساره میدان یاویه شخو نها از باورم نیست رانه که انسترومانتال می بچه انسترومانتال گرم کن دستو تلیسا از هنگ قهرم تو زانه جبرکو از جی هنگ او دیو مجول دبم لی خوازی من قاسی تخوش لی خسته با قاس نفش حاضر ما بودی او کر ام هنگ سر اودی تا بحثی اوی لی گرنه که خواه کرل دو ام بیشن جبوکو بیش قستنا اسلمانا تهل بجارتی ام بحثی اوی بکن نکو وک دیروک ام نکارم کفن دیروک اوی کسی کو بخوازه دیروک اوی بکل سر ماتریال هنه اوت آموره که روشلات ناوین زیده تر او کریه لی مثلا بیشن خوازه ولات کرداجی نوا روشلات ناوین دا او آمور نوا موزیکا خواهد تایبتی ام بیشن باکور تا بحثی تنبونه یعنی الگوری خیالی خواه نکو کس لی ناخر الگوری خیالی خواه تا بحثی تنبونه که اوی کر درفتا کر دودکاری بو محنک بحثی وی بکه یعنی چما کردا دا موزیکا تایبتی با کردا سر اودی زیده لیهور بونک آنم بیشن هجماره که زیده تر مزن وک ماموسته و درفت او نکرنه و هنه که هم تشین بحثی روشته اکادمیه ایش بکن بله او تماش خواه ویسکا مگوت یعنیس هنکی پرسار جی همه شخوا همه حوال ابراهیم هنک او بکن پشت برنامه بله او سوچیویه بله شخوا مگوت دماکو فکر دمده چه و مگو آلیه باکور دا چما او جنگ که من
yani ev tişta şxwa fikriyim o mişxwa armanca kejdiya kir mo ez gerek bibim udjanek minak ez beşim gerek rojla yek beje ku ve udjanek yek kurda sembol diki li bakur heye Aha, iddia kitap iddia ki min wisa heye rast hinek iddia ki mezin jî Temen temazın jinine Türkari ve iddia xwe pek. beli ya hevyan beli yani aliye şxwa dest pê bikim niha ez bêm êdî ez ê xebata xwe jî rastî ez ê pir zû zêde ez ê dest pê bikim yani ji bo ev tişta jî yani pêwîst e ku ez bixebitim çawa di aliyê derheqê meqaman de meqamên taybetê bakur ez bêjim gerek ser wan de mînak ez zêdetir bixebitim yani niha jî zanim dê zêdetir ji bo me hewcê ye ji bo ku vê îdayek ez dibêjim ez xwe îspat bikim zêdetir gerek bixebitim niha jî ez bêjim ez neamade me zaten ji xwe lê îdayekî min wisa heye iddia te wisa Belê. li du iddia xwe de çi ne wisa em wisa bêjin mesela tiştekî wisa ji bipirsim û dema ku ji nû tê çêkirin yani kesê ku ewilî ev amûr afirandê teşe em bi teşeyê afirandiye an em bêjin li gorî demê guhertiye heta ku hinek bêjin yani li gorî em ê çawa lêkolînan dedît nav her milletekî de nav her qewmekî de heye ji bo ku hinek amûran an hinek navgînên dî wekî hemû beşên dîyê jiyanê pênasa dikin nasnameya xwe ser ew dikin yani wekî bêjin ev amûriya me ye tu çawa te lêkolînek li ser vê heye te behsê îddiayekê kir ji ber ku îddia tenê bawer kim tu wek pêşxistinê ne heman demê hêlekî berfireh te Belê naş xwe wek te got niha û dema ku nû hatî ez karim bêjim afirandin yani newsa û teşayê newsa bû û çawa bû ez karim wek fîzîkî bêjim sînga wê çûçik bû û kurtir bû mîna tembûrê hinekî em karin wisa fikirin belê biçûk bû lê kûr bû û perdê ûdê jî hebûn paşê çar têrê wê hebûn çar cot demê ne wisa belê çar cot bûn çar cot belê û piştî ku Farabî hat têlek lê zêde kir ji xwe hûn cudahiyên dinê jî kir bi xwe hin lêkolîn dibêjin Farabî ne kesek dî ev tişt kiriye çawa mesela te got ya Farabî em bêjin müzikolog û da ku çar têl çar cot em bêjin cotek dil ser zêde kiriye lê hinek bêjin naxê Farabî wisa nekiriye ew kesê ku ev pêkîna kesek diye belê yan rastî jî kesekê dinê ez nizanim niha yani dibe ku lêkolîna min qas bijî lê kesê ku ez zanim yên ji me re hat baskirin jî min lêkolîn jî kir dibêjin Farabî ye di te got dibêje têlek li ser zêde kiriye û sîstema wê aqora ava kiriye çawa navbera çar mînak dibe do sol re la mi si rêzîla belê belê gorî rêzîla dengê jêr û dengê tam jûr çar mesela navbera çar ava kiriye dibe yani her milletek li gorî xwe em wisa bêjin yani Kurda navek lê kiriye belê belê û Ereb li gorî rê zimana xwe Ereba navek lê kiriye Fransiyan navek lê kiriye piştî li ew ê jî belav bû êdî yani li gorî zimanê xwe navek lê kiriye em ew ê bipirsin yani teşê ûdê di nav her qewmekî de vî awayiye mînak mesela ez bixwazim ûdekê ji xwe re bistînim bêjin ya ûda ku hostayên Kurda çê dikin baştir e an ya hinek millet dî Ereb tiştek wisa heye belê mesela hinekî cudahî henin sîstema aqora cudahiya wan heye ew jî yani di aliyê Misrê de me ev ûda jî ji xwe ji Mêrdîn mistendibû lê li Misrê hatiye çêkirin erê çawa bû li Misrê dema miviya nû stend yani çar cot bû ne pênc cot bû belê ji xwe li gorî Misrê hatibû çêkirin min ji xwe ça kir min li gorî anî li gorî sîstema Ereba ez karim wisa bêjim erê min gor sîstema Ereba ji xwe re ava kiriye niha lê müzika Kurdî de belê belê ji xwe ez di muzîka Kurdî de bikartînim Newsa baş em behsê ew ê bawer kem em hinek heval mizgîn hevala mizgînê re ew bikin te behsê akademiyê kir yani rewşa tiştek ku hûsa malbat dema ku te xwast muzîkê hilbêjêrî malbata te çawan nêz bû piştevaniya te dikin an wekî hêlekî neynî lê dinêrin an Yani bi rastî bêjim malbat zat ji xwe vê rê ji mir vekirin yani bavê min
و یعنی وقت دنگه من کشف کرد بخوا که چام استرانا بیشتر آره و خواست از چند هنری ده خوا بگینیم است که خواست از نو حواله ده خوا جی بینم و ریا هنه و جمر وکر آرام تیگرام دست بکرش خوا دیام جی باوی مجی یعنی بدل و جان ندشیاندن حیا آنها جی دخوازن از دیسا وگرم وک بره لی وکی کویم جی زانن هم پاندمی هم روش هم آبوری همه تفش بونه یعنی جیان ها زحمت تاوله هم بویا آره جیانه که زحمت هم دمشینن لی دیسا جی دخوازن دل و جان بشینن یعنی معلومات دجی کسی که موزیسین تو نیه از برای خوا دمشینن آنها جارا شبیر کال مال جی نها چه دیگه دکش برنامه می شبیر که هم جانا ریزان حواله می ریزان تیمالا من تشتیم بچوک در فتیم بچوک هم تشتا دافرینن بخواد چه دکن ای باشه دکاستران اکدیش مرا بیشن تنش مالبات را نمیش مرا جارو دبه نکسار هم کاری راست نکساره لی بفکرن هنگ دورین کردستان هم مدرک برفی هاتیه چلا بچه بیداری دیزا باشه نموسا کرم که صحت و قاطع توخواش جسار ما هنه گوونده که خوازایشی چیدو جارار دل نموسا مگو هم هنه بحثی اویش بکن جسده موی از برسکیو سابکم هون آزادن کی بخوازه او بکم هون هر سیجی تمنی خوشی و انرژی خوشی هیچ جوانم پر جوان از جوانم قاسی و نه ام بیشن در جهان دست استاندارده کی اکادمیان هیه ویجا هونشی اکادمیه که هشتنه و هر اکادمیه که جی تزک و آرمانجک و ادعای که هیه از وقت اوه گوتنه کوسا او بکم ادعا وقت جوانین که موسیقی و علاقه دارد بن جبو موسیقی کردی آن جبو خیالا که ویا موسیقی کردی چیه تزاوت چیه هون جبو موسیقی پیش روزی چه بکن مثلا حوال رزال دو خیالی خوش شوه بله کرم کن دوباره داشت خواه از بیجم یعنی جبو موسیقی کردی پیش روزی یعنی نهار روشام نها میزه دکم یعنی از چا بیجم زیادتر گرانی دانه سر پوپی یعنی تشتاکی تبلیغ چه بویه نها موسیقی پیاسی از بیجم شخوا اجی دخوازم آرمانجا میجی اوه کوج بو اف تشتا جگل بفهم آلترناتیفک یعنی از جی حوال مزگین جی یعنی وک اکادمی ام جبو اف تشتا بفهم مثلا آلترناتیف اما سا بحثی آلترناتیف کر بله چاو مثلا آلترناتیف مثلا دما کو استه نه تماشا بکم آن استه گفتار بکم آلترناتیف موسیقا کو تی گفتار کرن جبو گر کیشان استه دایه تو خازی جوی جداتر آن چل سروی زیده بکی چه قیمت
یکم از خوازم افتشتا بیشم یعنی موزیکا گمگودیا پیاسه نها پاپ تفتشتکی تبلیه و یعنی یکم آرمان جک منی وسا هی از خوازم یکم موزیکا می کردی بنگه ها ما گالری خوازم یعنی کم بجی یعنی قیسا که دسته به یکم افتشتا بدم ناس کنه جبا کو تشته مفهم کری زیاده تر افتشتا گودار نکن تشتین گالری گودار نکن وقت تشتین دویجه تشتین باپیرا تشتین پیرا وسا پیناسه دکن سترانین گالری گرانی از خوشم افتشتا مثلا تخم ناو جواکی yani armancam yekem ev piştî wê êdî em ê di mijara teknîkê de em ê çil muzîka Kurdî zêde bikin. Ev tişta dibe mijarek cuda yani. Te behsê wê kir, behsê stranê gelerî kir. Nifşîn û vê demê da em bêjin stranên kevin, stranên gelerî girin û şêweyek hûn bi amûrên hinek jê re dibêjin modern ew dikin. Jinû ve dafirînin û soundek nû ser zêde dikin û wisa pêşkêşî gel dikin. Lê pirsgirêkek wisa jî heye. Yani ev hemû demê hebû ne ku ji bo niha nabêjim. Yani piştî demekê dibe dubare kirin. Lê müzik afirîneriyê pêk tê û merakê. Hûn ji bo pêşerojê wek afirîner her endamekî muzîkiyê afirîner difikirin wisa tev bigerin an tiştekî wisa te behsê alternatîvê kir. Yani hevala mizgîn zêdetir em bêjin serevî mesela gotinê hem binivîsîne hem bêjî. Belê Hewldanekî te wisa heye? Yani dil dixwaze yani hewldan jî divê çêbibe li ser vê. Yani xwestekî ku dil can dixwazim viya çêkim. Yani Piranî beşa min stranbêjiyê ye. Min amûra xwe yani dengê xwe kamûr Amûr te lê naxistine wisa? Na yani min tembûr bû amûra min. Sala yekem heya aniha jî malê bixwe wek hobî bikartînim. Bes ez dengê xwe piranî dixwazim wek amûrekî bikarpînim pêş bixim bi hunermendên baş re bi mamosteyên baş re. Aniha wek yani bi îmkanê xwe ez tişta çê dikim. Te behsê hobiyê kir. Gotina te fişekir vedbirim. Müzikê hûn wek hobî nêz dibin yan wek hewceriyekî giyanî jiyanî wek fikir. Çawa dibînin? Wek hewceyî ye ji ber ku jiyan bê müzik nayê fikirandin ya. Yani hestê te her tişt yani tu bigirî tu bikenî her tişt tu karekî bikî tu hewcedayê müzikê dibînî yani. û bê müzik bi rastî jî jiyan xweş û kêfxweşî derbas nabe. Bo min hewcedarî ye yani. Deka em newayek dijî li ser zêde bikin ser vê kevxweşî. Dîsa dora we ye. Em ê piştî wê vegerin te hat û qet naxivin. Dibe mamoste.
وای صحت و قوت خوشون باش لحفتکن ها باورو از رومانات گلک داخله لیتوش هنک بوم باخته بله کارم بله بله صارجی بیا هنک تو باخته دی گرم بله ساره عزیمن تو سر رتیما لکولی نکته هیا نه وسا جبر کو تشتکو ساعت موسیقی ده هیا وکی همه بشنوی دادی هر هیله که کردستانه امیشن رتیمین جور بجور جبر کو تو گووندی داشته جیگرتیه درسین گووندی اشته او کرنه باور کم هنک دیکلیت دو رتیمی و گووندی هر دبری کردستانه فرمن ریتم جدا جدا هیا لیکولی نکتل سروی هیچ بو پیش روزه کم می بکارم بیش پرتوکک آن ماتریال کل سروی آماده وکی و آن او که خیال کده و صحیح یعنی پر چیکار تنه سر لیکولی من پر زیاده تنه yani هناك قسم وشافكاني جي بركيمن يعني ماموستين مثلا بيجن إيراني فارسي برن مثلا نيفيسكي فارسية مثلا أوروبي إنجليزية مثلا بر نجيشتم سر ليه از خوازم هناك تشتان شيء مثلا برتوك مثلا كو هناك شاگرد هبن پیش کبن سر موزیک ریتما کردی مثلا به 10 به 6 به 2 ریتم د موزیکا کردی داتیم بکاره پر زیادتر یعنی 10 4 2 زیادتر ایران 2 4 و 6 بکارتینن روشلات جی روشلات یعنی نفس ماتریال نه روشلات و جولومر که 10 وقتی کوام زنن تا بحث ماتریال اگر ماتریال تشتکو هوسا يعني بحث زمانش تكر قالك ماتريال يكون رو بخوازه خوابي جهجني تشتك دبي زمان مثلا دناوا كردي داش بيجا زاراوجي بله او هي قالك مرو هنا اكثر زاراوج بخد تشبر كل روشلات در حق رتيمان داشي ليجن هر زيد السيرفي عربانه چند رتيمن جرين دي رتيمن او هنا تود بيجاس الغوري در فتا دم پیش دازی چه یعنی از زیادتر ترکاه نویسکی لید خوازم کلمانجی چه یعنی از هول بدم کو از چکم و کمک جی ریتما کردی جبو از هوا بکن خیلولو وجف کمک ریتما می‌ودم ازش تبکن میوا آجام ببین میوان دبا اوجی دبا ماموسه سرچاوی من سپاس باش ام تشتک دیشی گفتار بکن سترانه کی دبا نفسه ایجا بلا مزگین سترانه کی جمره بیجی جخوا مزگین جی في داویه هنکی او کرد ناخفت سترانه کی سترانه کی ام بردوام بکن کردن كان السبينة بربنا بودنجة دلي من كدية سرسر مجنجة كان السبينة عسكرنا تكاني جارك بتاني جمر بك
اره کشکان سیبینه بناو دنگه و سیبین جی بناو دنگه ام هیدی و تبیبه سرمایه بر بقداندن ایوچن تخوازم گوتن انوه تشتک گوهم بخوازم برسکی وسا و گوتن اوی داوی و بینن سر تورن جواکی و سر اوی دی درفتن اوی زیدن ای کو مروف پیوندی تکلیه به جواکی را چیکه گلک جوانی کو موزیکی کاری موزیکی و مجول دبن و دخوازن تشتکی بکن هنه هون ویک جوان جبوا حوالی خو چه فکری هواه چه خیالی هواه و گوتنین وسا گوتنین داوی کرد ام جوا بله پاشیرن خاطر خواست که کلام که باخیا اول مسکین بلا يعني براستي أنا هم دخوازن جوانين ما وك زارو كنفشين نوجي بالزمان خواهي هي بچند خوا بهنر خوا لسر زمان دايك خوا بپاريزن و بمشينن ام جي دوي تكوشينه دنه وام دخوازن بردوام جي بكن و موزيك ام هرن كو موزيكا ما جي بمرهبه وقتين شنه نوزا تنبه موزیک وقتين مرو بچه المالي بل كوچايان بل كودري بل موزيكي ما جي چاندا هنرا ما جي بمرهب بمشه ام جي بويرنه صحت خوش صحت خوشتر بله از جی دخوازم يعني جبو جوانين وك من يعني وك مزگین جی گوته يعني بلا لسر هنرا خو چاندا خو خبات خو بمشینن يعني آن گودار بکن يعني بخو اس زمانه کردی به زمانه دایی که کردی از کردی داخبم و هنرا خوشی کردی دکم آن از نه يعني من کاری موزیک نکره از باورم منی جاردنجی مثلا به زمانه کردی سترانی کردی منی گودار بکره يعني هیویم اوجی يعني جوانین ما به هنرا خو بجین به چاندا خو مزن ببین ام دي سباقرن هات سفگریان داوید دزوره تیل سر اره يعني هر زمان موزیک خوشه لی موزیکا کردی هین خوشتره مرو چتی کو هاتی جیاندن يعني موزیکا کردی بحث که يعني کو چه هاتی جیاندن يعني از خوازم خودی چند خواه و زمان خواه در کهون جوانین وک من يعني اوقات شتك نهي بلا صحت مالو مازالن واوا کاری ودا و جبو پیشرو جی سرکفتن و قاوت هر بواره با ما وقتی که خوش در باز کرد هر چقاس هری زیده حوال ریزان جمعی به امی مسئله جلگل دیسه حوال ابراهیم باخوه تماشاوان نیجا ام به هفته جی هاتن داویا برنامه خواه حتی هفته یک دی امی دیسا به جاری درکی گرم چیزی گرم شخوره پیدا بکن دیسا ببین میبانه و لگل و بن حتی وی دمی ببینن خیر خوشه دا دمی و خوش